Mwana wa miaka 3 ni akwite thutha wa kuhira nyumba itura-ini ria Kwareri Kikuyu guko indo cia makiri ma mbeca igithukangio ni mwaki uyu. Kulikuwa na magas kwa nyumba, naweza sema multiple of houses walikuwa na gas. Sasa hii nyumba ikishika, alafu ni nyumba ya mabati ni kama mafuta taa ama karatasi. Ikianza kwa nyumba moja inasambaa kwa nyumba zote, gas ndio ikishika inalipuka. Nani angekaribia aweke maisha yake kwa danger na gas inalipuka? Sitakugonga na wewe pia ukufe. Mwiso ena mwana urakwirire nyumba ni kana kamia kena na kana kau tutiro ikono koro gutire andu maramenye kokoro kwina mwana urari nyumba. Mwaki uyu uria utari uramenyeka kihumo kiaguo uranjiririe nyumba-ini imwe uracoka gutherema na ihenya na uratamba nyumba-ini ingi 18 cia mabati iria irakuhiriirie. Moto ilianza nyumba ya katikati, na sababisho hiyo moto hatukujua kenye kilisababisha hiyo moto. Ugabu turouga he kwina mwaki nire andu marokire turetanire andu maroka marafuja nyumba yo ri kurari nginya na ciana ni irarutirwo wega na cirauma. Koguo mwaki ucio tutingiota kumenya ciana kokoro nicio cirakirie kana uria kurathire hau tutingiota kumenya. Ngari ya mwaki ya kaunti ya Kiambu irakinyire icereirwo na iratharikirwo ni muingi na mahiga, na maabitha kuhoria mwaki maraingatithio kuona magikinya marakorire nyumba ihite. Tungeokolea vitu mingi, si hata kitu tu, vitu mingi sana. Tuna count hasara. Sasa kama kuna firefighters around, lakini wanakuja kama kitu imeturn to ashes, wanasaidia nini? Kwenye wako angalau mkisikia kuna emergency somewhere, at least kazeni kamba mkuje msaidie watu. Tunaumia sisi. Riu marenda kihumo kia mwaki uyu githuthurio na aria mahereirwo mateithio kwanjiriria miturire yao weru, na no marenda ngari ya kuhoria mwaki hakuhi niguo mutino ta uyu waumira ukang'ethanirwo naguo. Well wishers andu agikuyu tunyitane tuteithie families icio na tuge ni tukwenda county government governor wa Kiambu achokie ngari ya mwaki guku Kikuyu niguo tukahotaga kuhita miaki narua in case of any disaster, tukahota ku address maundu mau narua na oringi jokiria andu akianda kiareri ngatho ndu wa giko kiao gia kunyitanira bakigeria kuhoria guku gutire na mai anake maroka na icakuri turageria kuhoria guikara thutha guikaranga mwaki ugiuka kuhora niguo thima moto erokire turaigua yoima Kiambu tene guku Gikuyu ni gwakoragwo na thima moto icio riu tuticionaga no mwaki wa kana ngari gikoima Kiambu ikinye hau ona nduka kanike gikorwo giatharwo handu-ini ha Inooro TV kuma Kwareri Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu. Njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.